Škola plivanja Vršački delfini i ovoga leta na bazenima motela Vetrenjača. Upis novih polaznika je u toku jula i avgusta meseca. Pravilnom obukom osigurava se bezbednost i snalažljivost u dubinama, pravilan telesni razvoj i prevencija deformiteta. Održava se i posebna obuka za tehnike sportskog plivanja, kao i osnove vaterpolo tehnike. Obuhvaćena je obuka za sve uzraste, plivačko zabavište, predškolsku, školsku decu i omladinu. Školu organizuje Institucija za razvoj dece i omladine Psiho Invest, a radom škole rukovodi profesionalni trener plivanja, psiholog. Voda nam je fina, plivanje milina. Mi smo deo tima Vršačkih delfina.